maka dia usma silampa mania, maka dia sabai tanai magali nabi tamaga sa dinali nakade sa aja bana tatanay de panagan na si dige si baca na tinro itu aja na dia baca temat tu dia lagi si gadru si dia tu batinro tu masya dia datang apalagi alin na de si lalo na to mangaji na batinro maka dia nabi tadi tanay mo dia na mariga pa mangaji matu itu mikir dia na ngaji si sanayoli sa dinali ni tanay magali nasa ya ka-10 tamba ya Rasulullah tasir sama nasa makalasi manang kadapatan makura ka-10 rasa maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kali ngari lalak bocok ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Quran. Ia kui baca akatalu berarti pada kui patamma ikorangi akacicang na akatalu pulo baca na pakalo matinro maka day nabi tay ko male sa rubang jadi aja na tamasara nang